Yema Ghana for nyina kwaba na kasebo no yenye bra ne yansane mu ese nyansapo emfa ema Ghana for nyina yesa kasebo no ase a wo man hene a wote abanya so e wo dankyira nananum atran konwa e wo emfimfi mantamu eye osabarema chibukwaw dako wode atuma mpani akufo abranim se animu ya no Ghana for mebu no a yache wo magu afiase adayi a wonom koye wo ye kire se gadamse nsensam atontwanti wo mugu afiase no wo hempon ade atuma mpani akufo abranim se yenyi wo mpie animu ya efiri se yepe wo mu a wo ye wo mai tanfo na wo ye abofo na wo bo mai Ghana eye wo mu a wo kire se wo aban aba na enunti wo nya tumi etu gadamse ese Ghana ama atorentem afa wo mai no wonom anaye wo mai Ghana tanfo na emom enye mranti a wo kwatia abonefo samo a etesa wode atu da kirem se wo bra wo tese a policefo ate Ghana fo mabunu edomakogu afiase adayi a wonom akwakoye wo ye kire e wo 37 ne mpotamo no wo tirem se wadwene ho a wante ase na so wote ase nso a na kire se wadwene hu ye efiri se wo mai mo yetie yi ensuo ye nkwa enti obi a wo se ensuo won na ye wo mai Ghana tanfo na emom se mranti abeti egu montre so aye wo ye kire ati abonefo se mo etesa na Ghana Police Service ebetimi afa emrahye wo nsam achecheche mranti akogina emranim ama Ghana mra ama kase enfo mo kogina se bio afiase de na ye koya na ase abai wode atodwa kirem se mampani akufo ado se bieburu se bianyado won ka se utu gadam se na emom wopani a wotena fie mankwadare nanka no se wopan nanka wefo a wopani no wona we nanka ne ti enu nti adenti de watimi atena se na krom ha yetie mampani akufo ado wankasa de wo presidency to so e ka kire Ghana fo nyina se gadam se no se wantu ase se ewa presidency no wo de tonti ya nenne gadam se atimi age Ghana boso ase se de akwese mobile money ene e joint bia no gadam se e wo krom ha na yesai ensuo na wantimi anka ho hwese mampani wa ba mu mpanifo report oba monte kirem se wo mu a ana hye gadam se yetuo na mampani akufo adon se mu anyina timi aba wontimi nka ho hwe na se Ghana fo mabunu mranti a wo mu na daache bia no wo meye wo mu dia wo mu tie atuna kakra wo se anu nti a police fo ache wonom wo sabare ma ayeti bukwa dako ekirem se mampani yi animu ya no wasom yenu se ye kasam na se wote dia ma mranti no emre fiefiri se wo mu nya o meye tanfo wo mu ahye kire etu gadam se no wo mu na awudifo Actually, Yen President, His Excellency Akufo-Addo, there enough is enough. Them Galama say, human here. Offer banner to do Yen Trahoma Yesu say. Yen Trahoma Yen Dachima, Omeyensu Nom, Yenisika, Yedebe Kran, Sufia, Brochira Bagana. And Yen Pressman for one Kade or Sabarima or Tibuko, and Yadecha. Yes, offer embargo and to Galamacedo. Says most man no Sabado. Yes, we hear one from call, one from His Excellency President Akufo-Addo. First year you swa ya de kotu suma adebeche memude enya koto and then sufiwe ya de nswa kotuma ye benya koto. Ye forest adano meko man kakumu middle ho heavy rain on forest na no in super na all to ye ko ye nim kakra du be di nfinate forest na o hon and na all to attract ma ensu auto oye ni den and all there ye destroy ye forest na abusuya wobra wa hempon anu se ye no ana wo kirem se wo pasama ka kire wo twedi ampon yankro pon kwa mia no ato aguwiem ene wo beti ni hu enu nti asemu a wo kan Ghana fo nyina ntie na wo be mampani Akufo Addo no fama no na ka kire ne se wo no wa hempon na aka se gadam se no wo mu a etuo ana ya mambofo na emom enya wo mu a eye protest akwati gadam se enu nti animonimu ya no mampani ka kire Chief Justice na catch attorney general say Sam Rantie no yem wo munkofie concern citizens now will show there you say no one tamfo with immediate effect on jai one year bonnet I dare say no foka or what you want or what you want
Entry press for one country and the door, Sabarima or Tibu call say. One now, where demonstration in there, you say. Ojai one. What do you my home or what you first year and swa, you had the cotton suma, I did bet you in your cotton, and then to feel you in Swakotuma, you been your cotton. Your forest, I don't make a man, Kakum, middle heavy rain on them forests in that no one. In super not all the top. You call your name Kakra, baby, Ninsinati. Forest in our one, and now autumn attract my auto. Oh, and then, and all day you destroy your forest. Na abusuya ne krakra mu no ana wahempon ede ne kasa ye bewe na wo kirim se wo ka kire Ghana fo mabunu he se bie buru se bie nya dompa ne se emrewa ne nkokora wo moto sa ekwamrante ene maba wadiem enu nti wo ma Ghana da achen ehye mabunu nsa enu nti afi wo ka dia kire Ghana fo nyina mabunu se mo hwe mabra bomu ansa na mo ato aba na no ana betre ba bia obegina da achen ye beto aba afi Mr. Omaima ye nyina yo ha ya asiansu ya asiansa enyo obi ene obekireo hwe wasetrem na to aba ye mante ye nwo kasa ma o meyusu won nimpede denchira deshi bia beko amani ofa abato ho cham no so a baby a epede edu nsa kotimu fa kotimu ho odu bra wo kan a ko gina hobi no won kan ye kuro ya ye wo Ghana hai ye yi Ghana kuro bia biem ye ntum ko ye nfuafo ewo binumu mando da bida se bi se wonsachi ebe ya osadian ente se wonsa ye munti wo hene ana akasa no abusuana na wakasa ye wono ana ye wo man hene a wote abanya so akunya tuntum so a banchiri edi ahim ewo ne tiri so ewo danchira na nan mo atran kunya ne din e de osa very much bu kwa da ko a wo de sanse moyi atu edwai ye gusu agyina mo ewo galamse nsensem mo na organize labor for abonte be ka kire Ghana for say wonum de ato abanim so mo de antena se na onwene ho ye firi say Nyankopon ya adoma abosuma ye womi eya hinu ebosome ne de tosu du eye wade di animu yata se Ghana man panin wanye bibia mfamfa galamse ekon no ho de a se de ti mo na de nya begu fo mo beti atwa nya de mba kwa ye adwuma kra na zo mo kan mo atena se adwen ho atwan a bible modern fra wo so no mbesi nkunwa na so mi fa bontia be ka se tirim se eginesu a na se eginetu aban na mo koye no enya de agese ne mfaso be firi mo abante no mo gusu egina mo na se de mo ka no Saba pe no moye no wono maka se tirim se Yakopon ya doma ya de eban saban anya bibia amfa galamse ya sisi ameke sei asa yo manga na yena kwaye ya ne nsuo ne yensa asene de ase de tiebere tuate no beba so pan no organize labor mpani fo aka se na mu kirem se ya pass esi ayekese no Ghana man pani o ma bo ne punu ma abo akasa kire ne sei se de tie no oman bebe yakodu sesei ene se de galamse yi ese yensuo yena kwaye ne enne ye bewu obi na ne nsa kwaye de se nan omu kirem se ya pomodin susanso bone ye ba no ano eden panti adenti na ban omla na so ase no ntie Ghana fo sufre na de Ghana fo pei ontimi enya mfama yen eni benefo aka se ne dua eye adwadai oya October bo so de to sonson ana penipa no ye twatwe fo penin ade ma trade union congress eye 2 years ko no Joshua ansa waka se kirem se omukoso egira omumudie mu sa na montu omkaso mbetuo no bibia sesa omekoso atu anamo no atuate akese abaso a enya do mekoso eye adwuma ni nyina ne se anamontu omutu ya ne nsa wodo to aban ni mu no nya de Ghana ban na dangwa akufu ado wetie wono masofa munti wono maka se ekyem se yehwe mu asa bedu ye wade na Ghana ban on ka hwemfa ho na oman Ghana galamse ni se de ekọ no sa de gusu to de a etuate bebam ni senti Ghana fo na momode nyina ye na se se tie no Yakopon ya dum ne bedu ye wade ban na ban wanka sanfa galamse ni se de tie biara etuate no organize by eye ekuo ni nyina da wonom ebeti atua emu ekyiremu nie government meeting with organized laborers in response. We have concluded as follows. Our strike remains unchanged. I want to repeat. The strike notice remains unchanged.
of the view that what the government has proposed to do does not adequately address our demands, and therefore, our notice of strike notice remains unchanged. Thank you. Any outie for penning at the Trade Union Congress, TUT, Ekuno, Neden Adi Joshua, and Sa, Nene and outie. Yantua and Numreno Siaka Sebono, Esua, your friend or mine, Eduma. Ye different crap on Punemantamon. Casa Fidie Bakua, a dominant Pempe Majatum, DL Wahanisia, Etripo, and Kuno Eswa. And some Esanisi from Wadi at the war. Name of Sabaku for Wajeta when ya Sebafayam. And when to buy in Facebook, no so, ye beard yatum. Ese Bakredam, Wajadam, any Buidam, or Wagentre, ye begiatum, Fabrofonebra, Manefa Quem. Yanking can for my dom. Naka Sebono so Becca who be wate. Mo Jemso Amin. Yet Waka Sebono so and your body a gram ewa sorry them. Na Yankupon ya dumu a wachina eye benada. Kromha, and Krapum Pudimantam ha. A bayre sasra, a bayre time, sa himfia training. If the sasa been penese training dear Anyaria Empire. Ning nano and the se Ghana for Becca Bessa Beresantini. Anna Emra Sebega for one more Sebio, one more dinner were may one. A mobako and a sam, Nate George, our Yamana Sebegani. A one you go pram. I want to say a bamana Sebegamu and you wouldn't into my palm. Anna Fensono, a year individuals be a one more esusisa or my Ghana. Ye bobre ye values. Says a bio account for ne Africano. Ye intimi entena se Emma Sebi or bar intimi ware or bar. Na bema so intimi ware bema and unti. Ye tintim a ye bill, a ye anti-gay bill, the quarter parliament. Na eno ana wabra. Emma Sebega for king kan ye. De din kan. De atosumienu Emma de atosumiensa. Emma Sebega for a passe ye. Emma says no emrano. Esesen kamampani ekufo de den sa hyase na nka afedi ehunu se eya LGBT mrano ababedi mu ewo krom ha na wobra mna sebadwafo no epase sa mrano pe ana nka hu behia sasa okenkan article 106 of the 1992 constitution wa mampani ekufo de den sa hyase na anti-gay bill no ebegina brane se soja ni awoko peacekeeping ewo Lebanon na nka mrano timikutia wo ba wade wo ba nanso ye kasai na nasanti bedi atuo a wono wo ye twetwefo pani ede ma mampani akufo ado ede krata tententen ene ebrofo na wo mu nyansam ketua esna kwaso Japan nom ene ebrofo na nasanti bedi atuo de ba nyina no ene se speaker of parliament wonim na se wode saa emra no esoma clerk of parliament ede bre Jubilee house of force wo monsan ya ene asotro fata you enti one pa na kire Jubilee house ede ma parliament aye kasai anti-gay bill no esne Africa tachi wabon sinsemu a se de be ko ama mampani ekufo ado asan se won san ne de eye wodaye nanu ana ye kasai Ghana Pentecostal and Charismatic Council wo my Ghana asofo akese ene ekristofo ku batan won ma won krapompere mantam ha won no de nkrata tententen na apie montere esoi na enkrata no emunsam esne Mike Abraham nom edoso pa na so be kan ne akirem Ghana Pentecostal and Charismatic Council for enam kasebo so e ka kire Ghana for nyina tetiriw ene wonom a eye members ana afa so asofo mpanimfo e kristofo a wonom eye members ema Ghana Pentecostal and Charismatic Council for nyina ese nyankopon ya ndoma wachina a eye ebenada no wosofo bi an kan kire na church members won tisi amonten na we no eye family values march ana wo mo march ye asumdwe kwa so msi we a peaceful demonstration na wo mo tietua aka ade akire mampani ekufu ado wo mo tietua aka ade akire Supreme Court wo mo tietua aka ade akire Attorney General ana wo mo tietua akire parliament se LGBT honsansam no emra no animu ya no mampani ekufu ado won fa ne sanhyase animu ya no so no Attorney General wonka entre mampani ekufu ado sakura fa wonsa ehyase na samobeka yi a eye enipa mienu Richard the last guy wo yensem training ana kire se madam bako a Amanda wono so wo ya researcher wo ma kan bom ede nsamra kwakoto court san wo mo so mpene na empene kina efiri se wo ba ka so be ware wo ba na se be ma so be ware be ma eno de emrase bedwafo entimi enhye wo bia nti sansam no so enipa mienu bi atintim ede akoto court na no na se court bebua ene anase wo kire no eti se bio abo akekede a okọ match pass ene edin yente ho asam eno nti
Ghana Pentecostal and Charismatic Council for etirem say animu ya no wo mo tiesi montire so nyame yadoma wachina na wo ma mache ewo Nyankopon ni nipa ni so aka dia kire Supreme Court anafe so court batan ya wo mo di sasam ne say wo mo hwe na wo mo mpaase sa amra no na afei no ye hunu se mampani Akufo do o support gay anase won support gay afei so yen kan fa kire Supreme Court say animu ya no Ghana fo nyina hia say sa amra ne ye be paase afiri se wo mai mo yetie yi entime masa akokɔ bema bɛforo akokɔ bema krama bema emforo krama brema enu ntia ba ne se ne nipa wodi bankudi konkonte de yetime kaso no de wɔnkɔ ware wɔ bema wa bra wɔ ye bema enu nti no Nyankopɔn yi adomu a wɔnom eden krata yi so ka de akyerɛ members ne nyina sɛ wɔkyina anopa nonso kan sɛ wo ye member Emma Ghana Pentecostal and Charismatic Council anase ensore no a anopa nonso mo nyina mo behyiam ewo Obra Sport ewo Kwame Nkrumah Secretary na mo match asomdwe kwaso na etiripo da so family value match a wo mo match a kire ewiase nyina se wo manya yetimu se Ghana no yempe tunumu ana yempe fa wo enu nti no yempa se sa amara no animu ya ntesa de akwadwa yi kowa ni kowa de obewo ne bewo enti echina sama achine de asofo a mojo mo hudi o man Ghana mu no ye hwe ne mo so mo nyina be ko bi se kowa ni kowa no abrechire ba Kofi Same na de ba ye na pa abobo de to nwom na wuduru bumpurugu yoyo ho no a wo mo se chokoyo na kire se kana na kana de obewu no bewu Kofi de make mbo a mo ya go for enti ko de wachina say Pentecost for muka ho oh why not ana Roman for the Roman for the motons awoyo for ya ka ho okon obi a oje ne ho di bia say osom Nyankopon ne de wo ho kwan say saa ekuo nu so kokodwan ne bi na yama mpanifo hu ne say saa ne ma ne yanje ntum ebi say yentum ntum man Ganam e wo mra mpanifo e be yesa bia so bra che asisi wo ma so ma aborofo kwesibo ni kokon tena ne kuro so entre de opese wo no ye na o man Ghana fo zi ni akiri sabe eme ya ngazo mo man Ghana musisi ayi kura na oba baako mpanifo akeka ka hwehwe mu abehu ne say be ma so be ware kura na wo wo fa oti hoi aje so ware be yenson ansa ma no kura na obi anya bia ware enso so o ti mi post so na se be ma no nyanko be ma da na mpese mo kire yesen okuruma me twam 5 million DLFM oh yes I want to see ni but o say ade no eda court ntino wo kan ho asem a enye yiye na emom de be kan de a kire members anase obi a wo se wagi Kristo die bia no se wo kire won tinsi amontene so assembly point ne ye Obra Sport Kwame Nkrumah Secretary nti wo kina onu se me ya wo yosofo wo me branch oh National Cathedral yes National Cathedral hon me ya wo yosofo wo okay anya bad enti wo kina me ma madwuma ho members ni gina I'm church members enti wo kina se ma madwuma now show me Obra Sport ye ma chietia se ni mu ya no court no woni asam ne ntam ne ehunu se wo ba be ware wo ba be ma be ware be ma na ade akura nso na mra yi ba ye hu o Kwadwo sache se mpanifo modern na mo hwero mutu asefiri wa che ate yentumi nhye court no twintwade na nso ne adesere ache nti modern no sebe mo ani nko ho na mutu asefiri o ache but the will of the people must stand. Say wanda ya na asem no wo no 106.9 eno na ye Ghana fo ye si gina se ne ye pe no nti ade nti na eno so be ye boachi bi din be ye tumi antuni atwetan nti ye hwe ye kina de se de tie bia ne be ye ye kire nti ye wi a be hwe se mpanifo beti ya so pa mu a ye be san bompa ya ta kire se we de Kristofo ko on se me no me ko Roma ko bo Roma fo aso don kakra ana me ko Pentecost nso ko bo CY wofo edono kakra Sunday school ni ade na me ko SD nso kakra enti me ba be wie na me ko nkremo kakra se ho na me ko sua makaranta no enti Sunday school Pentecost de no monwom no to ba koma me twa so network ni nye ana on se madru me mpani fie so enti awoyofo ne fa me se me ya top se football player o ensoro no ana se nyame adom National Cathedral for so afamia wo mo na wo mo ya se me Kristo sum ya kadem dey say na kwaku bonsam so dey offer ba obekwa media wo be fa mama musika dia mebo adantemu se awoyofo ne be famia no awoyofo no mama appointment letter okay ana National Cathedral for no be terminate ye aya o mbe me ma sorry pani ana asori say National Cathedral da ne swimming pool
timi mitwa ma mitimi dware free ene na kwaku nsam we dey wasuma na wonim say watchina so dabi I think said this week akonfo wo Ghana akonfo ni nyina enso oti atua omo so mbeburu be ya ahamienu yes omo oti atua etia galamsey aha omo so akasa akonfo ni wi a na fe gangster cat for yenso atia sim akonfo de na me no mentia so na abosom no mo da ho te ase Kwadwo twa omanyaba Said the amount for who is doing na bosom na mo da ho wo mu de say abosomfo na high apartment enso na ifin galamsey for na mo sound no mabo na because ye kwasu em nwanwa say wa bosom titiga na nsuo mpa na said the amount for who is doing ndio muntumi nka hwe enwumere na metie na nakwaku bonsam e one of our sister stations o se say na nakwaku bonsam friends say host ni busa na say na da na abosomfo yetimi atena se ya magadam say yetu o mafrifie ana o say abosomfo no te say emrewa wo kan sam kire no a wo say yo mate na emum na sunsun sanso na ba wo bete okay enti afa na ya akonfo no sa me wo me kurom no na me ya interpreter e ma akonfo no media appointment letters do so see galamsey for na I say afa do no mafa enya si o mo ye ma mbeto mba binka that's right ana na pese wo kire ana enya jetan so a haya no mde beba na hine befa sali etie bi efie haya na beba ya kan ho ase akura bodi kakra na me sori nko daddy Lumba ni medase Kwadwo to aso akọ ya to akase ye bo no so na ye mmomfa hura mu emra ye papa watimi andose ye ne de ne ye body ahura mu wa divisional executive the ma council of public services workers union na wono share trade union congress asia sisi a make say no national identification authority mpanifo na mpanifo so hyase bia aye nsempi wono mu kirem say wono ma tena sia ne mpanifo akasa senka ban omo no homoden say newly approved scheme no of service no komo sabeka na nkaja o market twa ma hunu say sabe ayetia fia de say sabe obanum ohu omo kirem say ketua na sua adwuma mo ye ne mododode no ketua bi pe na ono mu nya o ndo mu kirem say da benda o ma ya timi adwuma wo ye no eso na odidi enti omo we abusu mo hwe wo no mti no ade ntina mbetena na mre kwa nanim a na aban de bia da moto market twa na ne omo ekwe no mu didi men nanso adwuma ya fo mo ye o man ga na adwuma de bia da o me ya adwuma ya sika o menya mpo no sabe mutumi mfo emfa kan fan kofie wonu mu chenze mutumi ntena se maban koso nsisi wo mti o mba modin aka kira ban se nkonya hu bibi nanso mo kan ye no enka beto dwa kirim se Ghana ban wenti obomode abu ne de agu na so mti ibra bonti abeka se yankopon ya aduma ne do ya da mekasai ene eya hime bo so de to sonson o mati atua wonu mu nya adwuma bi mti wo kwa national identification authority for so e bia o man Ghana mu a o man nya adwuma ne de sente mu kirim se aban bo modin tie mo so pam no be ka kira mo se aginasi o mu si ye no aban asesa na adwen maybe say dem to animo be ye dia say de tie mo be sa akwa adwuma akwa adwuma pam wonu ma ka se ekyirem se yankopon ya aduma fi na ekwe o mu nya adwuma bi o kopem se aban ebetu omusu fenti aban pese om koso ye adwuma de a newly approved scheme of service no so mo sa ka de say de tie bia na adwuma ebetimi akoso na nimo de ye ka de bombo den ebowura mu o mensi ahodo num baabi a NIA office wona ne adehye won ko pie mu e kwa pom Ghana card nko me de bisa mo sei na mo ba na akoso na mo se hwe buomi na ye bro baabi ya fo ka tenten abate be pe Ghana card ya ba ye na mfa o ma du to mo punum chemzo mo nya adwuma afi nko mo mpo obi mpo nyina ha no mo kan kire se na nya adwuma mpo na nkaja ye hu de be ye ho na so mo anya ne sam se ekwa ya bra pa de send me fo nya bibi se be betimi aboa na Ghana card no se kwakoto abayensa etimi akabi amra de ye ka se bo mo de jemre na de hye di nkomo no eno su mu enkyere mu nie Ben Ghana card senior first of all me can who asem kire wo no but me buy so for just we strike nto mo timi hwe me na ebi ko bisa say o mo strike no da ben on bi on beba bi o mo nim sa bibi information on me sa ko ekura me free survive me so me Ghana ni a o say me sa card bi ekura me so me timi nye o ti ase timi buy o say me sa Ghana card na bi na ye buy see ba be ya ye buy see o mo ni ha ye buy cross won say nka bi a o ma ko break na say bibi say o say o ma bi a security gas bi jan ha e ma o mo direct ye ka say bi o mo ni ho na say bibi say ba ye buy so me tu bi a hasa emu ndi be ha adwen pa cause ye bi a oti baby a oti no muwa na obananti awia we so sa ba bedru na ba bedru o mo ni ha ndi e sa ntwa yi kra ye say kra so edu abaton so de senka wo say o mutimi ya available 24/7 na akopem se beto aba no I was abanhwe na within that moment na o majuska ti I was abanhwe na o mo ye hu bibi o mo ye bibi fan mai eni a woti ye ya Ghana de hye mo body boko hura mu e wa national identification authority fu aso ya mo kwakopa mo Ghana kada wonom ensan ka na mo do mo ya de edoto di ya kasebo enimo no yento akasebo no so na me yenkan Ghana fo adwenkyere ne kakra e wo Facebook no eso a
piaga we di frachima safubai ana wode abe na asema ya kan ni de won so wode kan de ebo bra kotoku sabrube yen kan ho asam yedase master planner junior kentampo ana wono so wotie ni uso no papa yedase DJ Omale Enwayo Sidi Frigoso ana we say happy birthday in confirma Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Baumia obeje so o tro ba kwa ya ajai na onu aso ntro na o tro do kura be kan ba ko pe emagemo so yento akasebo no eso yeto akasebo no eso ayekasa aketu na bro na Ghana ye kwa akodi line so akwakoto abade ayi mampani ana afen so emrahye bedwafo na asumdue hu da wuro de wo men se obi a ebo ni efri se wodo ani asumdue esekete emani je da so a na kire entiase atimi abobɔ firi se wo men mo ayetie akani timi ware agbeni timi ware nkrani enkrani timi ware sesala timi ware obi biada nti wo men etimu ide o kofitela say dachi bia no ukọ na we de ase a ma no dɔɔso nti no ebeye group pictures na ma no de aba tribe bia bi wom sa na efe wo mu di na chi abeka se students nye students yo nye students efe pa enti wo ma etimu ekofi ye nyina enipa ba kwa na mboa fe kama enti asomdwe hu da wuro de ye guso aye bo pa na se wuduro etifedo ene ne mpotamo a eni pp woso manyuko ne fa wo bumpurugu nakpanduri wono mu atwahye mu aye dwumadie bia eye operation calm for peaceful election ne nyina no ene se wo my Ghana abato ye koyi MPP ni hunu NDC ni a moye nuafo NDC ni ehunu MPP ni a monya atamfo na ye gina ye ntra se wo my baako wo kirem se elections de eye game kokromotie se obi ye NDC ni na so obi ye MPP ni a etise kotoko ne has ebe wi kirem nyina se nipa baako enu nti ade asomdwe ebeti anua Ghana ye ntwe nkwakiri na ye nyina ye ntwe nhyem se nipa baako se MPP renew se NDC renew eye my baako no afri se funtum frɛfu dankyamfrɛfu wɔn afrubom na so eduru me bia na samanyosɛm ti wɔn mo didi so na wɔn mo ɛfom wotirem sɛ de Ghana fo mo te ɛwɔ mframa mo nyinaa no aya na ɛyɛ ka mo frayo sɛ MPP ni NDC ni ko share radio so ni TV so a wo bɛka sɛ wɔn mo atamfo wɔn mo wia ha wɔn mo didi bom wɔn mo dware bom ɛne ha wɔn mo tena ka mo kura bom wɔ se bi wɔ hɔ no mo a MPP ni NDC wɔn mo ko share radio so a ebi mpo na MPP ni ne wɔamfa ka anko wɔn mo apo radio no MPP ni no kura timi ma NDC ni left NDC ni so timi ma MPP ni left enu nti wo nya atamfo na so edu mre bia na sɛ ye ne aye tie radio ni TV no ye kukutua soro adan ya ye pese kan atwe wo mutirem sɛ da bi elections na ye kro no eye eni da so aba ana Ghana ekwakoto sɛ na be ya Ghana bɛkɔ nanim na emum enye sa manyoko MPP ana sɛ NDC na bɛkɔ nanim enu nti wo mo sere pass wo man asomdwe hyase mfa no ntoma pamfra ni mo animu ya sɛ da be ya wo man Ghana ye ni monyam ebetimi abamu ewo wiase nyina animu na chairman aye owura Elisha Nan wono ana oye constituency chairman edema MPP amanyuko no ewo gbumburugu na Kpanduri wakasa ne munsem ne. Yeah, what am I expecting? I want peace in the communities. That is one thing. And secondly, there are so many involvement that we need, and we hope that by God's grace what our top people have promised us, it shall be fulfilled. The whole country, I'm preaching about peace. I'm preaching to everybody that to try their possible best. Even so, if there's a virus anywhere, but we should try our possible best and let peace to prevail. That will help the whole country. Because what I will add to it is the government should try their possible best and make sure that security are tight within the communities, especially where the NDC and MPP, you can see that they are strongholds. What we are hearing and what we are seeing, we have seen that there will be a tension, and if the security are closer or if the security are tight, you see that things will just go down. And it ebusuani ayeti ye NPP dwam trani a wono wo bumpurugu nakpanduri mensimu ewo etifedo mantemo na wo kire se asumdwe de eye enu nti wo man ye ntena se ne ento aba na asumdwem na ye democracy ni asumdwe ne enkoso a enkitem ye to akasebo no so a na ye bo ede awuramu aso ehwe oman Ghana ye humesua so ababonten abeka se ekirim se sisi ye kese akyerefo nkomoku ahodododo na da won mati atwea se nya de mamoden akwa de kire dan mu akwa kire mofra na de nti aya asema eha adwen yi pam no maka se ekirim se ne dua ya da ena wia meeting bia akoso mo hwe de mu se de tie bia no akyerefo nkomoku mbeti ase no mo ne aban akwa benkum se betimi abo no masan akọ adesua dan mu akwa kire ade
na nka mo ko si ameke so mo ni aban ya adwen e fo mo aketua ne maba ko mienu bi ho no ebi eye Ghana Tertiary Education Commission so eye Vice Chancellors Ghana and so eye the Vice Chancellors eye Tertiary Union no wade mu kire mi say nioma bi a aban eye pa ne ekwan aban de omnam so no ene de mbo adwoso nti o maka kira aban say nioma hodo ohia wo no no aban anya de ase de ti mo de mo ne ade nyina gu fom o mo nkwa kra so mo nkwa kira ade ko pem say aban ebe mu ebisade ede ama wonom na wotwe atwa mu beto dwo so momoden ene asoye a ehwe oman Ghana adusua so kwotena asisi nkunwa empanifo mo free eyefa wages and salaries commission for so ekohia ye so momoden apam pumasi be na so mo koye woye asabe ekoye na ye bode adepa biara ntumi amfiri mu amma se se ginasi omusi ye no entimi ankoye kran na nedo yada public relation officer edema Minister of Education Ekwesi Kwaten wani sanjofo aka say kirem ze ye kese mugusua ebobo hu anedo yada meeting tenchente akoso mo hwe ani mu se de tebiara no bibia bekwa wie na kase nu akina dadade no mate asempa ma chechefo no bebo moden ene aba na akọbenkrom na timi aboa ma wonom asan akọ classroom akọakọkira de emna obo moden agimre ene sanjofo to twen komo no emu kire mu nie. Government will be meeting the striking labor group to continue the negotiating process. The last time we met, we had a very fruitful conversation and were very close to getting an amicable solution to all outstanding issues. I'm very fruitful that by the end of today's meeting, we will have a very fruitful conversation and then bring the issue to finality. Any awoti a public relations officer edema Minister of Education Kwesi Kwaten nene ena awoti ebusuya yeto akase bono so ayekwa akowie ewo entertainment LGDM na ebusuya Ghana ni abrante a wotodwom ne din edi crime Dr Crime na meka ne say ne Ghana fo pienu a enhyada enkai papa nanso no ye de ye be kai mo ansa na de o se ka bia no yaka Kwadwo so when you crime kakra mo abrante we asem na making. Yo fellas, sing the song for the one you love. You don't need to be told off. Yes, I'm big crime baby. This is a song for my beautiful girls in the world. You feel it. You don't need to be told baby. DLFM 106. Like girls scream let it go. Kwadwo praise him. Hallelujah. Sa wo ka sa anwum we. Okon ya de aye hu bi ukrum ha o. Sa me ka kire wo. Wo ka sa wo de aye hu bi a eye coded decode. Me decode ani nyina ne se. Sa mra anwum we ba so no. Okon. Ye. Manyankofo mema bi a. Wonum pranfo firi wo mo se ukrum ha no. Okon anu oden pa. Ubekumi afere no. Hey. Amafo aso ye shukrum apapa se ndi nyum we ne de dem meti bia na makai asem bi esi emre bi atwam mpese me go into details se be ye nkofa asem banti se ni wo si share no se fellow students so let me sing this song for the one you love tie brofo e dia bay. You don't need to be told off. I'm big crime baby. This is a song for my beautiful girls in the world. Was say it's a song for my beautiful girls in the world. And Kwadwo Pentecost ni pa nti wano no love nti apostle nyina ya word ya okeken. Se ono no bibia me bia wasan ase ma me o. Me nshabe hona me bibia. Ah sa. Ye me bia wasan. Wo di firosro na emma. Me na me ka kire. Mo. Kwadwo Okon? Mamumbi. On the say ah. Examine go he pija na ya hwi. Just mahwiase ya no wope. Mahwiase ya no wope. Na Kwadwo di crime na akasa yi. Wo say wono wonya fosa. Wonya cheap musician wono wo beto nyom. E dey ma political party adan ya beto nyom ma ya ma $1 million. Oh. Wo say wono wote hoyi. Wa kwesa aboa wo so no. Wa pro atete kurare na ta so nam. Esusi na aboa yoyo. Was so no sometimes what Tanasia no who sang to for no any abre
ejina political platforms so pa dan a betonyo mayan ni ntime wini e be ma $1 million wo so no he business a why no a legitimate business enye sikafin no die enti $1 million wo bi won account mu bam enu nti wanyafo wonya cheap se wono wo kwagina platforms akotodwom e dia ma political party bia na omo yesa no wo ofo pa na wo de sanse mu nyina todwa wo bra na wone mia me wo faase abeku agre santana wo one no anana ekasa mumiente di crime. I think so I always want to be a Ghanaian. You know, naturally, you know the deals at the back. I'm worth more than 1 million. I am quadruple trillion billion artist. If I'm the first person to bring some song to Ghana to be that ambassador, I have tonight a negotiation. You will see the numbers with the plenty zeros. But until then, I just want to be Ghanaian. Talents will come and go. I will just serve them. Like I'm saying, never say never. I feel that. One thing I can say for sure is I just want to be a Ghanaian. So come and go, but I am just a Ghanaian. But yeah, they be a But at the end of the day, like I said, maybe I'm not too visible on social media, but I'm catching up. Enti Abranti anedin ede D crime. And also no, hey. $1 million sika bay no nti won kwagina political platforms on kotodom why woni ve kwadwo oso woni ve wa kire na adwen se obi so beka se ye adwuma na ono moye enti nyame ya adom na se amanyoko bi kire ne se omonyom no so na nti omra na ometoma wo no ma ye adwuma na woje nti obeko enti obia o ekwan ofa so a osi ni gina ye ndi se de ono asi ni gina ye na ye ma no obi so ne nya adwen beka se ono so de ekwan nya adwuma na woje nti niko aso na abasa afi onko gibia obeko akoje na okona nka ye wanka beje anase obende dia hia se nka wo na woto nwom na esi anka chance abasa na sa nwom ne dia mewo na political parties na wo maso oden enti esi anka obeje anase menwom gudam se kwa ndika obende da bi na metro nwom se meyende am tro se meto nka beje $1 million na nse a meye kakrai ahun de ba so nti Kwadwo wonim se Abrante ono na sa gba onwom we no Koko Sakura oh okay DLFM 106.9 Kofitela de ne just Kofitela dem say palo go nipa that way aso be kura na Kofitela ni di wo mu a wo bu nu say jen Kofi ni mu so ade aduane yeah my mom Belinda and was said the best dancer in the world mo ewurade oh say ekuti ade wo bobi o ekuti wo bobi papa ana Richard Brenim ana was say let's all fight and stop galamsey ana wait about was say good evening my mom Belinda was say good evening wofa ana na wofa say news no de edemu pa kire say enya samukotoa enwom ne memo twen ye pon e bebo ama mo pesa ekwadwo ate my mom Belinda ada na memo nwum ni nyina boni nti da be ntimi nsisa ontwen opele ba betena se opele ba aha oba opele ba mo no mo hwe no matwetwe kukuom na e ha se de mfa kra mo fa nche onya botre wonim to ato no utirim beat ndi ebetimi abo ama ho wonim to na ato no utirim ebusuan ye gina we so adan ye ho abasesi a apakan atena se na ye mfa sports entwa moso enu achi no ye de sofa ebego form stay tuned. News DL News. Abusiana dwada enwumre yensama wadwon ensama wakwaba emfamra DL ohani nsia echiripo enkron kasafidie so mrewedo se enanwumre agudie momrante yenso yesinkunya na agudie mo nsama wodo ayaboabo ano no abusia yegebre ne yede besom Ghana nsama ebibre mo de ewa ena nkrofo nkroso de kan ne editie se wote na ne edika se ye kan Facebook fo no so ne edihwe se mo hwe no ena yaboabo ani nyina no a yede eba besom mi amede nsam na ba no edi ameje so no ye ayensu ano de hye
Upper KGH the Blessed Kinebusian Tantam Swa Yansha Siam Fanfi Endium our Ghana area near Tiesia Bibrim any abroach Meman Casadia Yansha Siam Fanfi Mr. Magnus Res Dankwakache or a chairman of 2008 AFCON local organizing committee no now when you say yen stadia I hold war Ghana and when some Aquakoye Buburija say yen stadia na yesi swaka no nye now na Mr. Magnus Res Dankwa was a problem I war Ghana and say about yen stadia management now pitches no yanyadi abakuba kusem na ono the ordinary esusu say emre we say National Sports Authority on better system bia omo the management ebesi wo na omo the cross bi ashem say ye event na we adwuma kuo na we event no na ontumi ndi en hyehyɛ so there and we event ne yam fast stadium na mawo na won host wo so o se enu achi ne so no yen stadium ahodo no o se ye wo conference centers ne ade wom yam fama nnwuma kuo ahodo na omo mfanye event na no so generate ska ne yam fambo stadium ahodo a ye wo no bra. I think the primary problem we have in Ghana is management of pitches. I don't know where the problem is. I think Sports Authority should have a system that the management could be seeded out and you have a clause or clauses in when you want to use it for national events, what the charges should be or should not be. But there are aspects of Mr. Magnus Res Dankwa chairman of 2008 AFCON local organizing committee no and what in canon. Meroka say Uremon our Blasters of Ghana Kachia. Meroka say team no 11 players and it me attach down. 11 players and you twado a trainee wa crash sports stadium in Numria. Na enya sam ketwa ya start boy ya nyame adoma yawada boy numere no nan ya ye ne oman ya friend Sudan e de bebani a enya sam ketwa into team news our Blasters company say 11 players to me a report to an numere o ma training ya hwe anim se omo aka no eba be kan na Alidu Seru defender Edema Black Stars who remo of France osina kan Edema Stade Rennes Boboko no na osi onya akwenya na ohye Ghana jersey na osi aya na mu yedru Edema ne pa osi onyini no a obobo no na ne suade unu nso obesi akan de amane man Ghana entinde a wanya sa akwenya no ya nwawa kese pa Edema no. Me putting Ghana's t-shirt is very huge and it's very heavy because to be as a professional player we all want to play for our motherland and me I got the opportunity to play for Ghana. I think it's a big honor for me and I have to continue and play and serve my country because playing in the national team is very emotional and even when Alidu Seru a player Edema Black Stars of Ghana Stade Rennes our France our and osina kan Ghana Premier League match day 5 na watching games eto Jadano Fiadano Hato folk etna Fioman Shebi Adriana Football Club omonso anshebi Memedan sono Mediama Sporting Club etna Fioman Shebi Sansona Heart of Lions entman Shebi Endra kwesi ada games akano etwaso Asante Kotko Boasi Lenke Sports Stadium Omoshe Kaneba kwa Lions entubante Kara United eshe bako Samate senso eshe bako Nswatema eshe miensa Ema Legon Cities etimu bako Bebi eni Ghosta eshe bako Bechem United entubante Ana Brekumi Chelsea eshe Kaneba kwa Young Apostles entubante Dreams FC anshebi Nations FC Bome kaba kwa Omo entubante Ana Vision FC eshe Kaneba kwa Baseke Holy Stars entubante Lake Table no Bobo kwa FN bebi eni Ghosta Somebody kan Omo 11 points after 5 games Asante Kotoko Twasmienum, Omo 5 and Omo 11 points after 5 games. And a Mediama Sporting Club Etosmiensa, Omo so about 4 games Omo 10 points. No share had to folk Bobo Konam. Oben 11th position after 5 games no Omo 5 points. And that means 1 game beyond House of Folk and 1 point and so on. Relegation battle no Oma Shasi and Tema. A feed Oman Genia, Ebi Anome to Mia Komanaye, Uremu Awa Sewa Timsa, Oman Genia, Ebi Ombe to Mia relegation. Aji Ebi a House of Folk Ebe Ibako, Eddie Fimudia, 16th no Adriana Football Club. 5 games on almost 3 points. Dreams FC Etos Edunson
5 games almost 3 points and Legon City's 18th position after 5 games no almost 1 point na games no kwa wie na otwe no coaches no eto omanum tuom ekasai Abubakar Watara coach baako a ni nyame edi na chi no oya Ghana ni bia na wabompai asresa nyame ni bi ontwatew enso de bia no haso folk for no eta na chi na okasai osene mrantie no oye disappointed ewo mumu esanse game no anomo bono omu lusu concentration eno yana amwa mutumi enya air draw against Bobokwa Yefene Football Club. The boys are thinking everything is easy. I was telling them on the training ground, I tell them before the match, I said this match is not easy for us. We lose concentration from the first half up to the 5 minutes before the end. We lose concentration. I'm disappointed because this is not our game. We are playing badly today because of so pressure. The boys are putting the pressure on himself because he thinks everything is easy. Abubakar Watara coach baako nyame also no so pa wasa bruta enso oguso a ote house of folk edini djuma na game no kwa wie na house of folk supporters Eura Stadium wa kwhwe bo ni bi no omo kasai echima coach we wasa oye politician ontwato ode menka ha supporters na asem ma omo yenti ensem omo di tudwa. Coach was the whole world. Coach wasn't a Qatar. He is a politician. I'm telling you, this man is not a coach. He has no brain. He has no backup brain in the game. But we are team red card. We are home team. You are team red card. As a coach, what you do? You take on a striker and bring in a midfielder. You can do what? You bring your ringer to stretch a game, open a defense. I can't see at the 6 minutes. When it's like a week, I was saying, I'm going to play a game. No, open a game no more. As a folk supporters, no, and a Juma is Abubakar Watara, you know. On to me, yana supporters no. Eche supporter we minya. Enka has next match no mema na kojina bench. Na we coach because na church nsem no. Ekamia so ni madwuma no kra de Chin Abubakar Watara. Yaw a champion Aduana Football Club coach. Osi game no na difficult. Omo ball game no with 10 players as against Hasa. Omo 11 at some point in time. Essence omo player baako enya red card. Demo ni nyina chi no. Omo tumi di nya draw dia. Obeka se ne mra ntena ya de obebo mabaso. Osi this is nyama nhyeda nkoye emfa Aduana Stars. Bo omo guso a omo ye adwumaden se ne be ya. Omo besesa nyama na nyama koye dia ma om. Essence omo players no ebi susua ebi kura omo first time omo bo Ghana Premier League ni. Yeah, it was a very difficult game, and especially played against 11. I think the boys have done very, very well. We came into 10 things around, but it's just unfortunate that one of our players have to go out, and then we have to suffer. We are still working very, very hard to turn things around. We are playing with a couple of young players. Yawe champion Aduana Football Club coach ana watene nkano Asante Kotokwetina fio Boase Enquiries Sports Stadium Eshe Kaneba ko Peo Accra Lions entumanti game no kwa wie no Dr. Prosper Natogum oye lecturer at University of Cape Coast ana osanso ye adwuma de makotoko as a coach into ogia ketuami no ogia ban ne de na wabeje his Royal Majesty otumfo or say to 2 de so e de account or say in a kotoko create a lot of chances na mo chances bebrebe no mo create no ba ko pe e no mutumi de to atrem or say ne ahunhia ne say 3 points no omunya ne mo going forward no sa chances no mo create o mutumi che no obeye ho adwuma. Yeah, lot of chances, just one and not that quarter chances, but I mean full chances, glaring chances that we could have converted. But then, I mean, once we have the 3 points, we go home and still work on it. Now, Dr. Prosper Nadogum, lecturer cum coach at one in Samson, and obo abrantie friend Saka Dauda obo na baso, or see on the day na brantie no money else room, go na buy no crown, or no air cross na abet amwa, etumi share, or see what a left side one there. Or Teti a brantie a your friend no Accra Lions or my right back no or left side one or Teti no Emma brantie no funny pa. Look at the cross he gave the cross and then Rahman just flicked and then Amwa just tapped the ball into the net and he did a lot of running with the ball on the left side which got their right back to be very tight. Ano Dr. Prosper Natogum Kotoko coach and watene kan Ibrahim Tanko coach the Accra Lions or see game no first half no dey na enya kura na mo second half no and on better things around omo boy na mo ni nyina mu no or say mrantie miense be di game no chema referees no omo ba so be wi Accra Lions no ma boa Kotoko ewi ni game no.
We have a not good first half until 1-0 in the second half, and then we wake up. Definitely second half we play better, but yeah, as all of us saw what the three gentlemen did, yeah, this is how the game ended. 1-0 down doesn't mean you have to just throw everything away. We believe in our system. So definitely, like I said, the three gentlemen helped them. So Ibrahim Tanko, coach the Accra Lions, and Watson and Kana Salifu Baba Piga, player the Accra Lions. Or so mo bobo ni nyina na mo referee no wia omo e de ma kotoko nti no mo Accra Lions draw kra no omenya no. It means that he defeat because we played very well. And go now like get share now say offside no. I don't understand. Me just say I was offside but me share video no back but normal game. Someone say referee in the deciding game no. Yeah, tell me who. You say upon game no players na come person no referee no kasa I dey come na come referee. Abranti a friend Salifu Baba Piga and Ebusia Waten and Kano. Yam one of 1 minute be Waman on any fancy dia. CAF Champions League and a Confederation Cup 2024-2025 season no group stage draw on to me Abeto Jande. Na yam brush through and from out their group A no Ubenya TP Mazembe war. Now when your young Africans Hila Ewo and a MC or Jesomon and a PMO Ewo group Euremo group Bina Mamelodi Sounders of South Africa or Raja Casablanca Efisa Eyo my friend Morocco Omo AS Afar and so from Morocco Omo and a AS Maniama Union and so APM Ewo group B group C no El Ali Ewo CL Beluzad Ewo Orlando Pirates Ewo and a Stade Abidjan and so APM Ewo group C Uram Ewo group D ES Tunis APM Pyramid FC APM Sagranda Esperanca Ewo and a Joliba AC di Bamako and so APM Ewo group D or way a CAF Champions League Omodrono Confederation Cup no Uram Ewo group A Obenya Simba Sporting Club Ewo CX Faxian Ewo CS Constantine Ewo and a FC Bravos du Marcus and so group A Uram Ewo group B RS Bekani Wo Stade Malien Ewo Stellenbosch FC Ewo and a CD Lunda So and so APM group C no USM Orges War ASEC Mimosas ASC Jaraf Ewo and a Orapa United group D no Zamalek Ewo El Masri Ewo Eyimba Ewo and a Association Black Bulls Omonso APM War and one some way and a CAF Champions League and a Confederation a cup no draw no and a Babetoja Yediamao Jara Kwansa Ghana ni Nchifi Ghana Nemo bo edema England national team no Osina Kandema Liverpool was signed long-term contract extension at the ama Liverpool na enchebia Ibrahim Konate France ni central defender no ono so be sign contract extension at the ama bobo kwa yefen Liverpool ebusu agina we so na agudie mu nsema ya boaboa no nyina de bae no ye de sina sofa no atoa so de ama na mia me bra penny Mr Kofi Ayenu o ayensu ano so ate wusi wabiem na nwumre ya utie nti so atefuo nyina yenam asese maji DLFM atuma mutie na wife sister Mary nso no ono nso minchia na ebusu me amede agudie wunsam no e de ba edi ameje so no eye ayensu ano de hye Upper Kanjih the Blazer King ebusu asamre die sofa no etoa so de DLFM 106.9 Yema Ghana fo akwa ba ntoa so enfree ha na yemfa sofa no entoa so emamo mesra wo sawo ba wo 20 seconds a wo de be kire wadwen mesra wo pa se ma wadwen kire no emfa enkomo ayede ema wo no eho me pa to ne nyina no ene se Ghana Pentecostal and Charismatic Council eden krata apie monten so akirem se nya me ya domo a wachina wo mo ne wo mo church members nyina asofo mpanimfo nyina tie gu monten so amache akire ewiase nyina se Ghana woba ne woba wade ya nyintum bema ne bema wade ya nyintum enu nti mpanimfo hwe na anti LGBT mra no yempase me pacha woba tewuna fe wunu yanso atimi ababi pam 0534 050199 059340 6565 ususu se sa match no ebetimi anya impact amamra no mampane de nsa hase ana good evening. Good evening, Wafa Okogyeabour. Dixon Bada Konkwa Kujeje Drogba Achimodukuro Mamintio. Department da nyame sia ya duma ba ubomba Kristo no mangana. Wafa. Na Ghana Lawyers
and the Ghana and for Antonas. The doing now, Yentum. Let me be at the seminar court. Up to now, judges, I don't do what we are that. Not my young man, penny for cash here. It is a soft for a 1 class one at the crowd up to now. So, made us say good evening. The Gaspacata meeting crack. Lydia, North Canesi Nhyiraba Kwadwo. Hey, tre. The prophet of our time. Better. I feel now, Kasa. Natural cathedral of penny. Simple. Me Christo smoke them. Sorry, then I'll record. Meko, Yamutre, Ubudia, Yamutre, Bessie. Mammy, too. Uncle, me the mini shaker. The American say, or Mushe. Na blame Nina also, or more Mushe like networking side, social media, no, and so it was in the situation of the country account. And no more be break also social media and so. And so be after say and the social media, but no more wasn't that even wasn't the situation of the country. And to make I will prefer some more money so and Kohono side and come. Yo, meda sepa say wa train pen for address social media no eso. Ye was cyber crime unit of the Ghana Police Service. Good evening. Okogyeabour Odin de sen afre me frɛ hen. But your warfare here about Abdurrahman. Lakeside Estate. Warfare. Yay. But your assortment of the Konovara Miss Smith and the Bambeso Boom is yours. National Cathedral no. Mpacho ye kwa da nyamiando be wonsu o hada da wachina be me nkotum mu oba no afa swimming costume me dem ya santini nti ye ne yempam swimming costume ye pam ogofo mu rabie ogofo mu oba it's good for the digital by apa ye na apa na be tegu kom ye pin for ye pin ebrekunam ye di ni show so. That's right. You can never do Uncle Yankin so. Opa, I said, Uncle, and you last year more. Tell you, Nanky. At the time, she was not open to Papa and what was he? But I don't put out of one of there be a while. What is it? She said, you or something, come on, and can you this is how long it is. Say one motion or more passing in 10. Me part so. Made us say, ye Kafra went to me, and you know, so I'm Hannah man 5 for one BM Kafra. We are my last caller. Good evening. Wafa. Yay. Wafa Majo. Sa kwa dia me Joseph free to my community 11. Wafa, me ye check you bia. Me so me check in pa. Me ye say no power ma intino Okogyeabour no about 12 o'clock no Sunday. Obeden. Ose wa ma no pa intino. Okogyeabour no ejano anya ni de no Sunday. Me ko sankware me ko twa me nkrampa o me koko no so. Ofa wa me fama no chia no. Back pass fama no ese wa. Me wa fa se. Fa me feel do do. Me so me jiwudi. Me to dan me ni age say. Na sa akode na anye. DLFM. Oh, Boninti, odidi awo men. We say the waja so your fancy goes with the waja. Sir. Ye, na da pa da bonten no. So nipa bone for the sa o. Say ye. Na me say adentina abaya otisu. Bibi officer demonstrations na was sama. Enya fe. Ba me demonstration no mo kono. Enka mfaso ni so. Sikaseye. Nanka omo fanhwe na omo ne aban entrance na aban no enyi ntum. That's all. Mate. Any aban won konwa. Enti abusuan kasebo ne ye de besi ewa ha. Na Kwadwo Chief of Staff Mr. David Mante ewo Cape Coast North Nsuachi. Wasi news no demo papa na odru US Mountain so Columbus Ohio ne importer mo de jai bra penny Charles Mountain so si wa bie mu pa na yeso so a opele ana eba na Kwadwo hu opele nche
Ofe no. Besa na otwe ne minya nhia no nti. Na wa be no apawa ne no be wan ne pa. Okowe kipi. Be wan apawa ne pa nti no. Wa motene ka che ne montena makonwa ho boko na ne manwo obehwie agu fam ha sei no. Enya sem kuma kra. Asa boni aba ne tirimu ende. Atare na hyere no nti. Wa fie tifo de nti no obesisa ne nsa no kra yes. Ene nye. Enanye. Enti abusuan yeso a opele DJ Hitman wodi awoso beto amoso. Na Kofi Taylor. Hey. Ze Kofi Taylor de boy. We can be bria we be ni pabone for Kofi Taylor. Ona de ko Facebook no eso akenkanfo mienu. Medide Okogyeabour Ocran. Mene. Takrade ko jokrom twabe wodi hye be ma 10 gram a ewi edwame Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yes, also ako na 19 years ni ye prepare to about 2008 no na that the Lumba they give peace a chance by ye asumdwe de ehia. Yes, also the obetia ne the Ken is back to the subject. DJ Hitman say na yetio pata pa